Nakajingkano President Jong Kamiglai Pradesh Congress Committee uba Vincent Pala banado belashimti ka Voice of the People Party ha KHADC kajingmi ki khardop kalong kumbami ki ATM. Habayo banyakren ki Chief Executive Member jong KHADC uba Tony Winston Lingdo ha ka khat tarik unai wing arjar arpusan ula kentat war ya kajingkren jong ba Vincent H Pala ha bakren pensyai halor katei kajingsha keno uba Tony ulaong bah kapor menshwa ki kerdop kidon halai puar hadu arpusaw teli ki kerdop nrei hadin belawan ke VPP kila pentre kam tang kumba khatway bat khat artli ki kerdop. Hari biar beli penpancing saya na EV. Namar ba, orang asyik ka headline sebenarnya ba kajing kenok kajung iba naduk bon mangi gila lok ki ATM ngate ngam long aware dia kata. Namar kajing pet kajungan wa fitip nga walang ada CM makna ngabat ke EM trade apa disekon ngabat ke trade apa disekon so de nga sutu bit bangila la bante lakam shibun teli gigiet na ki arpulai teli gigiet ngidang operate mentatang shipo khatway teli gigiet de kumnu ila ban ong bangi ngila pan kalalong ATM te kata kajing pensyai ngasudi ban ong vi kum gila pathai kubor basubali pan lekpan kajing pensyai na ina manam don i ban comment so kata Rei ong pat pakila mi ki mi khambun pat kita gigiet ha kapor ba essential ka PPP pak KHADC. Dia nujor mobi kapor ke ba kidan kini ki pelare kidan hadu arpulai ap south li gigiet mentang idon tang khatway khat art li gigiet tetap kita akan numbers bila susui akan nudur ngin penbun mangi le si ibaklai gigiet jong CM le si ibaklai gigiet jong forest amal ku muflatif ina do bangila wan chinti mangi ka forest ngila sim department di HKBD ka revenue ka tang kendiat tli gigiet di bangidang operate do antaro hoy kumbang ong na kapor sa kapor pani snowday banday banbu ya gigiet kimday gigiet sa matmay mo ngakwa ban biang ya kata kini gigiet sa bangibu mangi kini gigiet sa don rupa la bun tli gisnel ngi shupet ya ka feasibility ka joki ka location ka baki kidon ladangi snowday banbu ya ki ngibu ladangi snowday banbu ibeng no di kita kadi ke mga lale na kapor sa kapor di nga nga lingo habang ai ka to ka headlines nga kapat yo ban puli ka to ka entire statement ka ba EEI tara nga ong bengi pisa isin ka ba filit panji kutsay na i ba ai ka to ka statement na man nakaliang ka jong ate kat ka bangila nakaliang ka jong ngila ayo ante lakam ni ka to jing e ka bangi kendo di ban chukeno ba mangi ka PPP ka kala ATM te ka ta ngam so ya dalil iru takara ong be pisa isin nga ban biang kani sobhali panji kutsay na i hakano nongrim ila ban ong kata bat balebi ong kata ru ai be ki pai ba kin syai nang ni syakmat namar nakaliang ka jonga khamle kata bat kum ba fitip ina ki por ki bangila ada pensyai limba ki RTI ki bangila file ki RTI activist labun ila ada pensyai ki taru tamba ki giet ki bangidon kam banbu ngin bu yaki tang pada ngim num penbon babon kini ki snem ki bala adab in bu yaki giet ha ki jaka ki bangi snowday banbu namar bakali ki jes ka revenue kalabun syaba pala ka baidai ba ka council khasil se council